bunga-bunga. Jaklah, suruh tu lusa ke orang minggu. Rida, kakak non gede lah. Tengok tu kuntuk nak tempat. Hehe, maaf bu. Alam rendah siyo. Ih, ketat. Lawak dah lagi ada anak sepan sangat. Ih, Kak Cin, kena le Kak Cin, kena le. Ih, Kak Cin kak pulih si Bio. Ih, Kak Cin sampai tak baju tanya. Ih, sampai tak baju tanya. Lu kata aku bawa cuma anak kain tu. Oh, kamu baru kamu bawa sekira kan? Ih, Kak Cin, sakit tak? Oh, Kak Cin patah, ha? Pun kerja sakit tak? Jina tak sakit le. Pun patah doa mekila. Ih, sakit tak Nana? Oh, sakit tak? Hei kalian. Ih, so. Kalau ni. Lagi Kak Upe. Upe sang. Kalian masih ingat sama aku? Kak Ulfa, sini. Hei, kalian masih ingat ya? Sini Pak, sini dulu. Ya. Kak Ulfa kapan pulang ke sini? Kemarin kakak pulang. Kenapa dulu kakak nggak pulang? Dulu kakak sekolah nggak bisa pulang. Oh, kalau Ulfa mau pergi sekolah, Ulfa balik ke sana. Enggak, Ulfa sekolah di sini. Oh, hah? Kok Ulfa pindah gunung? Oh, biar kamu bahasa Aceh empom dia. Oh, Kak Ulfa pindah sekolah ke sini. Iya, Syakira. Kalian udah besar semua ya? Iya, Kak Ulfa. Syakira gigi besar. Hoi, mana kayak ego? Mayang, Pi. Mayang deh. Dia anak kayak ego? Masih kayak dulu ya, sering berantem. Iya, Pe. Memang setiap hari mereka berantem. Kok